жашоо эртең менен 4:30 башталат экен. Uydu saat 5'e çeyin saat koşun gerek eкен. Себеби saat 5:30'da sütçü gelip süttürдү алып кетет экен. Ушундай мен таң атпай 5:30'да турсам күн чыга электе деп ойлосом, жок. Бул жакта жашоо эч ак башталган экен. Мен кожайга кетип атам. Токойбойм. Бул жакта козулар менен чуп экен. Кетип атышат. Кежүүнөн коюу бул. Мен бул кою ушу биздин жүйдөн кою экен деп ойлогом. Жок, бул айылдын жүйдөн кою дейт. Бул жерге ат минишиң керек экен, же ушинтип бак жерди чыркап жүрүшүң керек. Эртеңгисин кардын суугу ушундай сыдырым жел жүрүп турат. Сыдырымда жел эмес, мени учуруп кете турган. Мен тоңуп калдым, жөгөдүм десем. Бул жакын тоодо кар бар экен. Бул тоодо кар бар. Эртең менен жана кечкисин аябай калың кийиндесең тоңуп калышың мүмкүн. Бияқта қойлардың үні болады ғой.
Toqa neden? Kut salgıcız da bir ağzı kut salbayız. Hazır olsun aşırı oldu. Acilge koyma. Tetti жаққа koymaysun bu. Koca olsun kotam. Жаққа. Gözünü çektiriyorum. Hazır korkutacak bakalım. Biroq bir gelini tutup koyup desek mi? Mana başlap atadi. Bunu men asıp baylap koygan çere жерге салып тебеленип калбасын дейм да, балкондарда секирип жеп неметип коюшат да. Hazır bu arada çatın tamamen sızıp gider. Cebimiz daha kokmasın. Ben gün ölümünde. Ay, basayım bas. Gel. Ay. Bulacak. Sonun var. Vay bismillah. Ay. Gel. Düş. Hadi. Son.